wadah lah yang minta dah ikli pam lai ba ikli ka ikli ya nyo lagi yang tuan min gedayang lila kau gini wa ahai ma kalahe kaya pulahe bangga kalian lahi inang tira urung inang bahawa dia melahirkan kemudoa ba Allah ya Allah ya Tuhanku anak lon bulahe musliman ya Allah apabila menjadi jalong bahlong mati anak bulahe musliman ya Allah mana rela ke anak ditanam hidup oleh suami anak ban lahir ini tanam udip lila kau hana rela gejok anak gesam hai mai bulahe gu mana gu begah agam lahir sulit gelak kau tapi hana masalah demi menyelamatkan nyawa manusia gu budah huragam ho kerja dia pegah baulung kampung oh yang lahir anak agam bangga senangnya lahirnya laki-laki munyani inang malay jinona di memandang lagi ya taboh-taboh nah taboh-taboh kejadian di mana wate merempak ke urung tiro kaki merantau luar nanggro jebak tanya Malaysia kerja kalau pelutun hana merempak wate merempak assalamualaikum waalaikumsalam pak berakan Allah buka bagi berakan kampung hai dia udah kagede Malaysia Singapura Brunei Thailand Amerika hana ada mata boh nanggro mata bodohnya kayak kiban sehat keluarga alhamdulillah sehat pada mau hasilnya 8 urang hantam pada menumpu 8 pudum lah alhamdulillah agam mendung bak pegah kamu gaya ira kampung kiban anak can ya bak pegah pun anak can apa ni keluarga alhamdulillah sehat anak hai 8 ti pudum lah mana rezeki ro ko inang malapan ni kalau nyanna urung agam mana inang malapan ni anak gitu mah hana rezeki lah gue dengar lep rumah ke ayah pudum pegah dayang ji kibang keluarga sehat anak 8 bukan 8 agam mai dayang gedayang kalau pegah 8 ti mana rezeki lah mana ya inang bengih purmo nyan 8 bah kan inang hana rezeki hana apa rezeki mahana agam perlay agam betul bro fikir lagi rumput kok boy nya lagi rumput kok boy jabatannya na cuan bangga pedunyo boy model keut guru dupung getek bah getok lagi hingkeut boy beri bumuhi cerape geduk acuan cerape getok mohok lagi cerape je boy anu min kan lagi rumput kok boy rahmat Allah kadang-kadang ba anu inang rahmat Allah kadang-kadang ba anu agam Allah maha adil maha tahu bene bagaimana jino akai-akai jahiliyah kan keturunan cuma akai sehingga bawa tenyan anu minyan kejaga wate kejaga bangkarayu ibacut kaji ija gekeun lela kau hai mai tapi saat anu nyan lunu ja bayak me-en sihat ayah bailan ba anu mi kalau ju ipluang kuput maju iplung pendek kaji ija lagu abah gebah ikut liane mak bah lu amai ngayah dia sayang di mak pi sayang kalian anak pingin bermain sama ayah gejuk gebah ge semana gejuk kemudian gebuh budak-budak gebuh bajai-bajai gebusuk lu panjang pakan baik dipuli ayahnya bawa inang hana gebusuk rak wate gebusuk lu panjang gejuk ayah punya sakit de puang rumah baik de ber sandrau ne jeut gebah ya nek mit bak senang jangan ayah umpama lagi gedanu gedayo bantaba ikut ayah ne bla bahapel brak geblo bla bahanggur ka geblo lep geblo bahnya geblo bajih iplung ne mit awate geruk kono geruk gede icen kono icen gede bak senang tat ane mit ngan ayah handam pernah hijak rubah pang halu kalan lu buka halu ka hana tapuna bengeh ge keun makah tulidat sulidat makah pengelong gucok anu gebalang padang pasir guku huruk gedanam mati jahiliyah tengah empat watenyan nasira urung tuha di nanggro Arab ayah daripada Abdullah kakek daripada Muhammad ayah kalam nyoka kakek Muhammad sonan
Kah ni ditolong. Ya beda yang mau orang tua. Aku tu tahu. Ayah Nabi Muhammad sonan. Ini dengar je pertanyaan. Ayah Nabi Muhammad sonan. Betul. Kakek Nabi Muhammad sonan. Abdul Musa. Mak Nabi Muhammad sonan. Aminah binti. Wahab. Ya, makanya berajin jabutnya. Berajin jabut. Abdul Muttalib kakekna. Abdullah ayahna. Aminah makna. Nah, pernah dengar? Nah, pat. Rahatil atyaru tashdu bilayalil maulidi. Jud. Mim'ani Ahmadi Abdullah Aminah Abdul Muttalib Fatimah Kak alhamdulillah. Haji belah no hanam tengah-tengah takutan je. Ya awaknya gaduh napi. Ni apa gaduh la letak ngapi ya. Rulah utak tu. Rulah ule tu, rulah utak-utak tu. Kon hanjut, mata tu rusak, iik kena laule tengok lambat utak tengok tanya han jarang teli kecerdasan akan hilang. Karena itu adalah program orang-orang orientalis era globalisasi hari ini. Ya, bunda bumi mutuah yang berbahagia. Abad 21 globalisasi sebuah konsep luar negeri orientalis iba bagdayo ditawarkan kepada seluruh dunia, diterima. Dan itu yang kita hadapi. Memang hai dah fikirkan amin. Kamu nama itu nak milong bimunansit. Tu tatasi masalah hatanya. Bukan tidak boleh, tapi juga wajib belajar. Mutuah. Kah? Abdul Muttalib kakekna. Bawa tenyan Abdul Muttalib biar dalam Kaabah. Abdul Muttalib lam Kaabah, penjaga Kaabah. Baitullah. Kaabahnya nan Kaabah mimduah yang berbahagia Baitullah. Ya, beda beki dia mana Abdul Muttalibnya. Pun teliknya kan kalau lahir Nabi, agama ada maganya, agama Nasrani, agama Yahudi. Kaabahnya Baitullah, rumah Allah. Beda beki dia Abdul Muttalib yang kalau lahir Nabi Muhammad hanya geduri rumah Allah. Nama Kaabah Baitullah, rumah Allah, kageduri Allah. Cuma ibadat hadapan ngaji dau. Dalam Kaabah patung berhala Lata wa Uzza Hubal, tapi Abdul Muttalib hana ketemah patung. Putih ketemah Allah. Dia duduk dalam Kaabah gumu doa. Ya Tuhanku, urangnya biadabkan awak jahiliyah. Hana yu murinang lahian inang ipah hidana muda-ude. Biadabkan. Munya binatang hom lah, tapi dengan manusia dianggap urang inangnya adalah pembawa sial, pembawa malapetaka. Ya Tuhanku, nupulahi sira pemimpin bawa tenyan karena Abdul Muttalib duduk dalam Kaabah rumah Allah, tempat mustajabah doa, diterimang doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Demai tanya, na tamu doa. Ya agam ahura Jumat, tempat mustajabah doa di masjid. Ideyo ya ina ahwat leh dah semayang mimim tuah leh dah semayang ahwat leh dah semayang wajib kacau tempat saat-saat mustajabah doa ahwat leh dah semayang tahajud tengah malam usalli sunnat tahajud rak'ataini mustaqbilal qiblati inan wate mustajabah doa mim doa ayah berbahagia setiap malam tahajud waktu mustajabah doa pu yang lelaki diterima oleh Allah.
Mehai orang yang sering salat tahajud sehat. Munyo tamu doa li semayang maghrib rame menasa, rame di masjid. Mandu burung semayang. Mandu burung berdoa. Lagi tajak bak rumah sakit biasa. Tajak bak puskesmas, ijo ubat siare. Tro tu kan boleh tu. Ho si tajak rumah sakit, nejak de bak praktek, doktor praktek spesialis, tantri. Awak dia tantri, iperiksa ilmu tentang labah, ada tiga lah nama mata, ada dua go, lego dengan ilmu plek plek, kajung kau periksa tertuh ribe, alian ubat 500 ribe, tapi boleh, apa ubat boleh tu, pakan praktek mehai, bak tantri inan pitrip, alian mehai dah bayu ubat. Tapi mustajab ubatnya menansi awak tajak bak puskesmas ramai-ramai orang jak ramai-ramai antri ti ramai-ramai le murah ubat hari jo sapompang jo traut ha boleh awak dadu di tengah malam mahal itu tak bodoh tengah malam igop tengah-tengah pakai ni tanya hai dia bodoh tengah malam karena ubun-ubun manusia diikat oleh syaitan. Pajan putuh tali ubun-ubunnya bawa dia tengah malam. Awak ni bodoh. Posiplo. Ne bodoh poh dua tak boleh malam. Menan ne bodoh satu tali putus di ubun-ubun manusia. Awak dia sapoh dalam putuh gecatat li malaikat. Ka putuh dalam diikat li syaitan iblis. Alayan dalam kedua pajan putuh wadah nejak umon. Menan nejak umon. Tru umon nejak air semayang, air wudu. Netubit ba'amon, kalau le malaikat air wudu sudah ada. Tali kedua sudah putus. Tali ketiga belum. Kecatat fahala le malaikat. Cuma sering kadang-kadang urung putuh dalam sikret. Dalam kedua hari main putuh. Awak teh gejak umon, malaikat gepreh tu. Bam dah debit. Hana putuh dalam. Gule malaikat. Bukan ni putuh teman. Kan itu semayang ya dah ik lewat ni. Han putuh dalam ya. Pajan putuh dalam yang kelai. Awak teh usalli sunnat tahajjud rak'ataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala Allahu akbar putuh dalam. Walaupun dah nambah dah semayang, tengok tal pada tengok ayat mana. Pada kali bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin pada banhim. Hana ada debu dia badiah kalau nak kun. Bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin amin. Bawa dah rukuk aja. Tengok. Tapi yang kaidamang kayo tala bunuh ka bodoh fahala gebrillah Allah dan doa ba Allah Subhanahu wa taala apabila mati di tengah malam habis salat sunat tahajud masuk surga tanpa ada halangan tanpa ada hijab mudah untuk masuk surga mi mutuah berbahagia itayo doa putah harap lah mana putah harap le dan baju si kameng kolesterol tu mana pun ada baju bakah mati ada mengucap dengan sejarah pada saat tsunami Aceh 2000 pada berapa? Wadah bepet. Urung don menyahana ban Aceh hanan teh di ban bayangan tsunami. Jika mau nama ban Aceh. Daerah di Likut Musiraya semua hancur, tidak ada rumah semua di Pui Kenan Blang oi. Mandu rumah hancur. Ada satu kamar yang tidak hancur. Bayangkan bukan rumah yang rumah semua hancur rumah bina mandum rumah rumah hancur dapat rumahnya hancur sih ada satu kamar yang tidak hancur rumah hancur kamar hanarlah sabo bayangkan siapa di situ orang tua umurnya sudah berumur 60-70 tahun umur ke 70 tahun setiap selesai salat subuh dia baca yasin. Setiap pagi dia baca yasin, dia baca zikir la ilaha illallah, dia baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar sampai jam 9 pagi. Sampai truk puasi kurung bengah gebedah bersemayang duha usalli sunnatud duha rak'ataini mustaqbilal qiblati ada lillahi taala. Gempa bawa tempo lapang. Iganyan hana gebedah, hana gedepu na gempa, hana gedepu na tsunami. Igaknya tengah berzikir, tengah enak berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gayang ke yok-yok drog di Allah ge yok bumo. Hana rasa bagaknya. Pakan seimbang mu yok-yok. Nya seimbang mu yok-yok hana rasa. Rumah terah ubena dapu-dapu kama-kama rumah hancur medum. Tinggal kama ganya. Awak teh gedebit ba pintu ji bang buka pintu kaya mu tupuk iku rumah hana le tengah dirau.
terkejut hana geklik hana tapu pakan ya Allah alhamdulillah lun mantang selamat urung 70 tahun umur urinang ke uragam baik ni bagaimana tu tentang uragam mantang mudah damang surga mudah mi mudah untuk masuk surga demam menyedianya kuat mempepep dak kan gegapnya dari damang surga alam babah neraka ingat tu ya koma doa koma ayah berbahagia kah ada saat-saat mustajabah doa. Apabila kita cari setiap hari ada saatnya mustajabah doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bawadanya Abdul Muthalib diterima doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah tempat mustajabah doa. Nikalan rumah Allah tempat diterima doa oleh Allah. Alayan bawadaya serang li Abraha, rumah Allah hana hancur hana rela. Menyahana batin belum sejarah. Kenapa sejarah di Aceh tsunami masjid tinggai mandu, masjid di Kurung Raya tinggai, lamtih masjid di Lambada tinggai, masjid di Ulele tinggai, yang bawa di raya yang banjir tsunami yang kubah gaya tu BU harga tinggai kubah, masjid-masjid gadah berdunguk. Kenapa masjid tidak rusak? Allah menyelamatkan rumah Allah, tempat ibadat gepo selamat. Ipegah lego, ai kuharlah rumah bintih tu masjid hana bintih baca mangi lewat ju jamang belahna di belahna belum baju mai begah lewur nya butoi dengku butoi mi tak kalan tiang listrik pak jalan pada buah tiang listrik na bintih mutapa hadam bakal merubah gerbang rumah bintih gentut ni tiang listrik hana bintih tapi rubah kau bau hana bintih rubah kau. Malaikat Allah menyelamatkan rumah Allah dengan hantaman yang begitu besar. Oleh karena itu pertanda dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bawa tenyan Abdul Muthalib karena dia berdoa ternyata diterima doa oleh Allah. Lahirlah seorang pemuda awatan lahir sirana agam sebelum lahir Nabi Muhammad. Lahirlah ayah daripada Muhammad tonana Abdullah bawatan lahir Abdullah di kalan pancaran sinar ilahi bak tubuh Abdullah bak wajah ke tingat gaju nyo sehingga akan jid ke generasi dalam tubuh ini akan ada satu benih dalam tubuh nyo sehingga akan dititipkan bak sira urung inang urinanya mume ahli mume lahir yang lahirnya adalah pemimpin umat yang terakhir pu kejaga pun ban lahir bangkalan nyo anaknya cukup ke yang dijaga pun adalah makanan beruh makanan yang harum nyan mi mutua alian minuman beruh minuman yang harum idanya kadang-kadang maah cakap anak mit hana berdosa di rumah anak mit hana bersalah boleh lah kau idanya pe hana ada depu boleh lah kau rumah panen ada tayang ayah le kau ada buah peng panen peng yo alah ada rezeki gop juk dah jauh aju hana bubu ada gop juk padahal kata laki ingat yang bukan hak kita jangan pernah dimakan. Idanya yang kadang-kadang iri juga. Yang berulah benda itu hana dengar kedra dapat je harum dah korupsi. Banda kalenggap, ya banyak merujuk ke kabir, merujuk palina kagak boleh honda kadua apa. Kamu tahu kalebo. Oh, kakai buka rumah holam. Hana yang kenya awak dah yo. Dipancuri peng negara. Dia awaknya memang ina ni pajau. Itanya di kampung dia cupeng kan tu ipo tu. Itanya yang kadang-kadang dawo bak jalan. Kadang-kadang dawo lampu, dawo ro jurung, ro lorong, tiba-tiba rut bau ugau. Wi apa rut bau ugau mugule ku tu. Mugule pak idang. Awak idang alhamdulillah ya Allah rezeki long haija haulain. Pada takap. Cak buah rumah tapak lu tapak idanya dapat kerabai kuah boleh mak kuah ipajauh le ana ipajauh le rumah harum matagap Allah musabah hanam puli hanam puli ingat idza dakhalal haramu kharajal haramu apabila yang masuk haram dalam tubuh hidupit pun haram hidupit haram ana mit ada hana akai hana moral hana adab hana akhlak jika pancuri jika toke korupsi karena banyak masuk barang iza dakhalal halalu apabila yang masuk halal kharajal halalu yang debit pun halal negala pakan ada mijino batat-batat tak tu pemuda jino pakan batat tak tu pakan hana adab hana moral hana akhlak main judi langkawan ramai main judi horor HP ada dua pakai kuping gring
kapunuh lewat tago. Punuh empang. Gring. Tiga go lewat. Ya, pada dego lewat.